Sente z'urukwingana miliyoni igana 2 nizo zigabirwe kaho wa district ya Rubanda Agacencwire nagira ngo bakatunga kushaba ko abantu binja babire nibenda sentezi bitu bamwe bakaba batine ibigendererwa byo kuzitwara. Although from the 475 applications, for today's launching, we have 146 applications ready to receive money today. Abandi bebembezi ba district ya Rubanda bashyira hamwe ukoro go kutunguza sentezi nibagira ngo abatura babire bahwira amasiko baro kugira ngo nembeho. Abantu batatungira kasete kabo abantu bategeze ngo tici timazima. Mwene cyatumye twagira ngo turonchinga PDM n'abantu bace abariho bakwate sente ziriho akwa imiruka yanyu miruka nkaga na mwenda yona 1 miliyoni 5 na mushanje. Umuntu uri kumaya muri beneficiary umunyoga tashemeye ko na crossinga akaza mu PDM akuba PDM neza ko nekora kenyoga. Omukugamba kwa Minisita Musasizi ahamize ngo enkora ya parish development model government ginema masiko okumaraho obuzubu bw'entasiyo butwire n'ubutegana sabatura muri Kigazi districts mukaga hari sakozi 208 14 zamazire kutunga miliyoni 50 tugeteho mushanje ezo zibe 5 na mushanje ezindi 14 sigereyo ebintu byabo record zabo zazitari kurunji konkana zo bazitererize kandi babitohererize ngero nabo baraza kutunga sente aba batakatungire bamwe bakwasere sentezi borecero kusima kwabo namara kutunga miliyoni 1 kandi miliyoni 1 inatunga ndenda kuza kurise mpunu rero mungumenda ndaguza bande mpunu esete namara kuzitunga hati ya miliyoni 1 wabwa hati ya nkuku namazire kwejesibwa ndikuza okugura embibo ahanyima ndonda abakozi bakunkwasa rero mpinge mondi ntandike ngobe. Entebekanise ya parish development model nenkora ya government generero kwera abantu abarukurenga miliyoni 3 mu ihanga kandi President Museveni akajitongoza mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 aho boromoroka no gutunga miliyoni 100 gasha kwa Job namanya.